тамошобинони азизу арҷманд, ассалому алайкум. шоми ҳар яке шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. ҳамешагист барномаи тандурустии тавсии табибон ки наздик 30 дақиқа тавассути телевизиони 7 ситора пешкаши ҳар яки шумоёни азиз гардонида мешавад. ҳадаф аз таҳия ва пешниҳод намудани барнома ин танҳо як аст. барои ҳар яки шумо пешниҳод кардан ва гуфтани маълумот ва пешгирӣ ин ё он намуди беморӣ аст ки табибони варзида ҳамеша дар ҳар як барномаи мо ширкат меварзанд. ва дар ин суҳбат бошад мо тасмим гирифтем бобати иммунизатсия ё худ гирифтани ваксина суҳбате карда бошем. ва ин шом дар меҳмонии барномаи мо муҳтарама Маҷидова Маърифат Исмоиловна, директори маркази иммунопрофилактикии шаҳри Бӯстон ташриф оварданд. ва хуб муаллими азиз, ташрифи шуморо хуш омадед мегуфтем. ва мо дар ин мавзӯъ ва дар ин суҳбат тасмим гирифтем ки бобати гӯем тақвими миллии иммунизатсия бо шумо дар суҳбате истода бошем ва андешаи шуморо хоҳем шунавид ки инсон бояд аз кадом вақт иммунизатсия гирад ё худ ваксина гирифта бошад. Раҳмат. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳизби иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирии бемории сироятӣ таваҷҷӯҳи бисёр амалӣ карда истоданд. ва иммунизатсия, иммунопрофилактика як аз соҳаи тандурустӣ мебошад ки барои пешгирии бемории сироятӣ роли ниҳоят калонро мебосад. ва таърих гувоҳ медиҳад ки бо шарофати иммунизатсия мо чандин бемориҳои хавфнокро решакан кардаем. масалан 1978 мо дар ҷаҳон ба тавассути иммунизатсия бемории нағзаки калон, яке натурали оспа ки боиси фавти бисёри мардум мешуданд ва ҷаҳонро ба ларза оварда буд, решакан кардем. ва соли 2000 бошад мо пешгирӣ бо шарофати иммунизатсия мо хуруҷи бемории сурхчаро бартараф кардем. ва чун ки ба ҳамагон маълумат соли 2010 бошад мо хуруҷи бемории фалаҷро ки боиси маъюб шудани кӯдакон оварда мерасонад. соли 2010, 2014, 2015 мо тавассути рӯйсҳои миллии иммунизатсия мо хуруҷи ин бемориро бартараф кардем. ва гуфтан ҷоиз аст ки тақвими миллии иммунизатсия аз тарафи вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешавад ва бо тағйири иловаҳои нав 30 июни 2022 мо тақвими миллии иммунизатсияи навро қабул кардем. ин ҳам бошад ба тақвими миллии иммунизатсия вои дуюми иммунизатсияи зидди бемории фалаҷ, яъне ваксини ғайрифаъолкардашӣ, ваксини зидди бемории фалаҷ қабул карда шуд. ва инҷо маълум мазорат мепурсам, чӣ боис гардид ки воидаи ваксини дуюмро қабул кардем? пештар мо то соли 2018 фақат бо ваксини ба тариқи даҳон ворид карда шуда мо кӯдакони мо қабул мекарданд ки миқдори камтарин бошаданд, лекин дар ҷаҳон ҳамин хел маълумото буд ки кӯдакон ба бемории фалаҷи бо ваксина алоқаманд буда гирифтор мешуданд. ва камбудии дигари ин ваксинаи ОПВ ки мо пештар 2018 қабул мекардем, ин буд ки ин беморӣ фақат ба тариқи даҳон ворид карда шуда ва метавонист бемории ба гардиши вируси фалаҷ алоқаманд бударо гирифтор кунад ва муқовимати муҳофизати кӯдакро фақат дар рӯда пайдо мекард. ва фақат 2018 ин ҷониб мо бо ваксинаи БОПВ кӯдаконро муҳофизат мекардем ки фақат ба муқобили фақат ду намуди вируси барангезадаи ин беморӣ мубориза мебурд. ва ИПВ ки айни ҳол мо аз 1 июли 2022 мо кӯдакони мо қабул мекунанд, ИПВ 2ро ин ваксина ба тариқи сӯзандора ворид карда шуда муҳофизати кӯдаконро дар хун пайдо мекунад ва муқобили ҳар се намуди барангезадаи ин бемории фалаҷ мубориза мебарад. ташаккури зиёд. ва инҷо маълими азиз, ман мехостам андешаи шуморо бобати оне шунавида бошам ва бовар дорам ки бинандагони азизи мо ки ин лаҳзаҳо суҳбати мо бо шуморо тамошо доранд, шояд онҳо низ ба худ як суоле пайдо кунанд. хуб, ҳар як кӯдак дар давоми умр чанд маротиба иммунизатсия мегузарад? ё гирифтанаш зарур аст?
گفتن از فضای استفاده برده به همگان معلوم نماند که همه واکسن‌هایی که با کشوری ما وارد می شود توسط شعبه تامینات یونیسف در شهر کرمینگاگن شوهرگری دانیه جایگیر بوده جایگیر گردیده با توسط فتح سرتیفیکاتی سازمان عمومی تندرستی وارد می شود و بعد از وارد کردن همه واکسن‌ها از طرف کارخانه اکسپرتیز و آزمایشگاه محصولات فارماسیوتی طبی خدمات نظر دولتی وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان با سرتیفیکات مطابق به هر یک شهر نوعی کشور ما داخل می شود. این زمان ما کودکان را با واسطه 9 نمود واکسن‌های دوره سرتیفیکات مطابق تنها برای کودکان است. از آغاز تولید تا 6 ساله. تا 6 ساله 9 نمود است. 9 نمود است. برای 6 ساله برای این فقط کودکان با خطری سرایت یابیشون با این بیماری بلند است و مقابل 11 نمودی بیماری سرایتی که کودکان مورد خطری سرایت یابیشون بلند می باشد و با 9 نمودی واکسن‌های مطابق کرده شده. و این 11 نمودی بیماری کدام هست؟ میتونید نمبر کرد؟ بیماری سیل، بیماری فلج، گلوزین دونک، سولفا کبوتک، زرپروینی بی کوزوز چوبچه یاد بیماری میکروبی که برای گزینده گیموفیلی چوبچه یک دوری نمودی بی می باشند سرخچه بنا باشه گلافشان. و خب اینجا مریم از میگفتید اهمیتی گرفتن ایمونیزاسیون در چیست پس؟ ایمونیزاسیون وقتی که ما ایمونیزاسیون میکنیم کودک مقابلیت ارگانیسم کودک به این بیماری بلند می شود و کودک میتواند به بیماری دچار نشود یا که دچار شود به نمود وزن سبک میگذراند. گفتن ممکن جایز است که فقط کودکی ایم نگرفته خطری به سرعت یابش بلند می باشد. کودکی که گرفته است. مثل کودکی نگرفته است کودکی گرفته خطری سرعت یابش کمتر می باشد و میتواند خود و دیگران را از بیماری ایمن یابد. وقتی که کودک به باغچه میرد و ایم نگرفته است البته خود سرایت می‌یابد و همون نفرانی که در علاقه هستند در یک گروه میکنند شرکت میکنند میتواند و یا رو به بیماری دچار گرداند. پس اینجا معلم از میگفتید پس مادران جوان چی رو باید دانند یا یگان قاعده هست که چون فرزند خود رو گرفتند تا امگذرانی بردن نزد انمان شاید دکتری اویلوی باشد و ایمونیزاسیون گرفتن و پس از آن تا اون بعد از اون یعنی تا ام گرفتن بعد از ام گرفتن هر یک قاعده موجود است یا نه؟ هر یک واکسیناسیون از طرف کارخانه دولتی عملی کرده میشه از طرف طبیبان اولیوی واکسیناتورانی که با سرتیفیکاتی دوره سرتیفیکات می باشند که برای قابلیت مهنتی و اجازه داده میشه از طرف هر یک مرکزی ایمونوپرکلاسی که شهر نوعی ها یک سال یک بار و ها از آموزش میگذارند و سرتیفیکات سپرده می شود. فقط از طریق واکسیناتوران این عملی کرده می شود و گفتم ممکن است که نفرانی که از این شهر نوعی به این شهر نوعی می آیند البته اول با دکترانی همون منطقه و شکل‌های دفترچه ایمونیزاسیون و شکل‌های پیشنهاد کنند که مبادا از یگان ایمونیزاسیون عقب نماند حتما باید در وقتش گیرند کودکی در وقتش ایم گرفته است البته و به این بیماری بیشتر و خوبتر ایمن می‌یابد. و امروز معلمی از میگفتید نگاهی مادران به این از ایمنگذرانی فرزندان چگونه است؟ آیا قبول میکنن یا رد میکنن؟ در حالتی مثلا قبول نکردن از جانب دکتران اویلوی چی کارها برده میشود؟ گفتم ممکن است که به شرافتی که ما کارهای فرماندهی پروزور کرده استادیم از طرف مرکز تشکر کرده سالیم کارهای کاربری بسیار پروزور کرده شده است آن نفرانی که رد میکردن این زمان خوشبختانه کمند یعنی بعضی در وقتی باز حالت‌ها می شود که کودکان با حالت‌های ناچیز این یا اون سبب‌های ناچیز کودکان را به ایمونیزاسیون حاضر نمی‌کنند. گفتم ممکن است که اون حالت‌هایی که در کودک پیدا می شود حالا کمتر اینجیقی کمتر حرارتی بالانس 37-35 درجه این به شرافتی همون که ایمونیزاسیون در ارگانیسم کودک کار کرده شده است یعنی که این ما واکسنی که وارد میکنیم این پرپارات ایمونوبیولوژی می باشد که این حالت هایی که می شود که با کودکان این
биологический реакция мегун пайдош наш зарур аст. Холатое ки мешавад ки амин хору сабаб хору пеш аварда кудак модарон дуру дароз ба имкуни возир намешаванд ва ҳар як кудак пеш аз ин гирифтан албатта аз тарафи табибони оилавӣ нигоҳ карда барои имгузаронӣ иҷозат дода мешаванд ва ҳастанд ҳолатҳое ки кӯдакон набояд им гиранд. Ин ҳамон ҳолатҳое мешаванд ки аввал кӯдак ба вои аввали иммунизатсия агар ҳолаташ вазин бошад, беҳуш шавад, ин ки шок мегӯнд бошад, агар ин кӯдакон им намегиранд. Албатта ин аз тарафи ҳамон комиссия дида баромада шуда ҳолати кӯдакро ба зидди нишондод ба ин кӯдакон ваъй мекунем ва ҳатман кӯдакон пеш аз ба иммунизатсия омадан аз духтури оилавӣ мегузаранд. ҳатман ҳолаташон дида ба иммунизатсия иҷозат дода мешаванд ва бо ҳамон ҳолатҳое ки мешавад ки кӯдак симптоматики неврологически пурзӯр аст, яъне кӯдак ташаннуҷи тайёрӣ ба ташаннуҷ дорад yoki ба қариби ташаннуҷ гузаронда боштагар ин кӯдакон албатта аввал муолиҷа мегиранд аз тарафи асабшинос ва баъдан ба иммунизатсия иҷозат дода мешавад. Гуфтам ки зидди нишондод ба иммунизатсия фақат аз тарафи комиссия баррасӣ карда мешавад ки аз тарафи 4 нафар духтур фақат асабшинос не ё фақат духтури оилавӣ не ба духтури оилавӣ омад ва барои имгузарони ва ягон хел монеа пайдо шуд ин кӯдакро ба комиссия равон мекунад ки комиссия дар зери бо имзои муовини роҳбари ки аз оид ба муолиҷаи модари кӯдак, асабшинос ва сарвари маркази тибби оилавӣ ва албатта духтури оилавӣ ва мутахассисе ки ҳамон кӯдакро дидааст дида баромада хулоси аниқ оварда шуда баъд ба ҳамаи кӯдакон мо бо хулоси аниқ барои иҷозат ба ин ё он ба гирифтани вай иҷозат медиҳем. муаллими азиз бигуфтед чун аз рӯи гӯем ҳам фаъолияти шумо аз рӯи таҷрибаи кори шумо чӣ боис мешавад ки баъзан аз модарон албатта қисми баъзан чун гуфтед ки кам дар кам модароне дида мешаванд ки даст мекашанд аз имгузаронӣ нобоварӣ ба иммунизатсия мегӯянд ки иммунизатсия ки фоида накунад мегӯянд ки хай мегӯянд ки камтар ҳолаташ беҳтар шуд ё ки мегӯянд ки камтар ҳозир инҷиқӣ дорад ё ки камхобӣ шуд ин сабабҳое ки ночиз аст ки барои бо тавассур кунед ки агар кӯдак ба ин ё он беморӣ гирифтор шавад чӣ хел ҳолаташ мешавад. Температура тароати баланд бадан мешавад, мумкин ба беморхона равад, падару модар аз кор мемонанд, хай худашон ба тароза андозанд чӣ хел албатта им гирифтан ин ба фоидаи ҳар як ҳам кӯдаку ҳам падару модар аст. Ҷо Балими азиз, пас аз оне ки тифл ё кӯдак мегӯем аз имгузаронӣ гузаронида мешаванд, яъне ваксина мегиранд, пас аз гузаштан гӯем дар ҷисми анаҳамон тифл кадом ҳолатро дида мешавад, яъне кадом ҳолат мушоҳида мешавад? Гӯё ки чун аллакай гуфтед ки шояд ҳароратбаландӣ бошад, серхобӣ бошад, гирияи зиёд бошад, кадом чизе аст то оне ки модарҳо хотирҷамъ бошад? дар организми кӯдак антитилаҳо пайдо мешаванд муқобили ин ё он беморӣ. Масалан ба бемории фалаҷ мо иммунизатсия кардем, ба бемории фалаҷ иммунитет пайдо мекунад. Ин баъзан ҳолатҳо мешавад ки кӯдак ҳамон то пайдо кунӣ иммунитет, ин мегӯянд ки нормални привичная реакция на прививку. Мегӯянд ин ҳолат камтар инҷиқӣ мешавад, то 2 рӯза мешавад. Мо ҷои ё тазриқ бошадагар зӯзандори вай бошадагар то 2 рӯз мумкин камтар дарманд шавад, камтар сурхӣ пайдо шавад, ки баъд аз 2-3 рӯз вай сурхӣ бартараф мешавад, ҳолати кӯдакам ором мешавад. Вақте ки агар кӯдак температураш бениҳоят баланд шуд ёки ихтилоҷ пайдо шуд, албатта ҳатман ба доктор муроҷиат кардан. Худсарона ягон кори пеш нагирад. Худсарона кардан дар кор не. Бо гуфтан ҷоиз аст ки ҳар як табибони оилавӣ ва ҳамширои тиббӣ баъд аз имкуни кӯдаконро дар рӯзи оянда инро вай мекунанд, хабар мегиранд. Бояд чанд рӯз муаллима кӯдакон зери назорати духтурони оилавӣ бояд истанд? 3 рӯз меистанд. То 3 рӯза ҳатман аз тарафи ҳамширои тиббӣ ва аз тарафи духтурони оилавӣ ин кӯдакон назорат мегиранд. Ҳолаташ чӣ шуд?
خبر میگیرند شکایت مادر رو به نوبت گرفته حتما اینها قیدها رو در فرمی همون 924 فرمی هم کودک خرچی هم مخصوص قید. و خب تشکر زیاد. خوب تماشاگران عزیز و ارجمند، باری دیگر شام هر یک شمایان را به خیر و شادی میگوییم و این نباید ما تصمیم گرفتیم بابت تقویم ملی ایمونیزاسیون صحبتی داشته باشیم و مهمونی ما محترم مجید و معرفت اسماعیلونا هستند و اینجا معلمی از من اندیشه شما رو میخواستم بابت باز یک سوال دیگری شنویده باشیم که چون گفتیم که وقتی طفل تولید می شود از روزی تولید تا روزی فوت گوییم چند ایمونیزاسیون گرفتن نش لازم است. شماری ایمونیزاسیونی که کودکان تا سن 6 ساله ما قبول میکنیم شمارشان 11 نمونه است و از همون وقتی که تولد می شود ما کودکان را با ضد بیماری فلج به دهانش کودک میگیرد و به قابل زهرپرونی B که این زهرپرونی B بیماری هست که ممکن از مادر به کودک گذرد. ما کودکان را پیش از پیش محافظت میکنیم و در سن 3 روزگی باشد به مقابل بیماری سیل ما با واکسن BCG این میکنیم. در سن 2 ماهگی این زمان ما با واکسن پنتاولنت 1 OPV 1 و روتا 1 این میکنیم. در سن 2 ماهگی پنتاولنت 2 در سن 3 ماهگی پنتاولنت 2 OPV 2 و روتا 2 میکنیم. در سن 3 ماهگی باشد IPV 1 و پنتاولنت 3 و OPV 3. در سن 1 سالگی سرخچه بنابجا گلاشون OPV 4 ایمونیزاسیون کرده می شود و از سال 2030 ایون چون که من گفتم فرمایش آمد کودکان در سن 9 ماهگی بعضی بیماری فلج با واکسن غیر فعال کرده شده بیماری فلج IPV 2 ایمونیزاسیون میگیرند. در سن 1 ساله 4 ماهگی باشند کودکان بعضی بیماری گلوزیندونک کوزوس و سلفک بودک با واکسن اکادیس ایمونیزاسیون میگیرند. در سن 6 سالگی باشند با واکسن سرخچه بناگوشک 2 و ادیس ایمونیزاسیون میگیرند. تشکر زیاد. و اینجا معلم یعنی از این بر میآید که اخیران واکسینی که میگیرند این سن 6 سالگی است. یعنی از 6 ساله بالا تصور کردیم مثلا نورس از 14-15 ساله است یا مثلا سن سالش البته 20-25 رسیده است یا 30-35 رسیده است آنها نیز چنین نفرها نیز واکسن میگیرند یا نه؟ این نفر کودکان همون نفرانی که خفی استراحتشون کم می باشد و ما فقط از روی تقویم پیشنهاد کرده وزارت امنیت جمهوری کاربری میکنیم. این زمان فقط کودکانی ما تا فقط سن 6 سالگی ایمونیزاسیون میگیرند. تشکر زیاد. و خب من اینجا میخواستم معلم عزیز چون دقیقه هایی که برای صحبت ما جدا شده است به انتها رسیده ایستاده است و همین چند دقیقه دیگر ما در اختیار داریم و من میخواستم در انجام برای تماشابینان عزیز برای مادران جوانی که امروز گوییم با تربیت و با کمال رسانی فرزندان خود مشغول هستند چی کارها رو باید انجام دهند تا اونی که همیشه فرزندشان سالم به کمال رسد و روز در خدمت آنها و در خدمت وطن باشند؟ و با والدین عزیز ما هم رو مراجعت کردیم با هستم که نسبتی سلامتی کودکان خود بی‌طرف نباشند. سری وقت این گذرانده سلامتی کودکان خود رو برپا کنند امکانی کاملا رایگان می باشد. به توسط امکانی ما چون من گفتم 11 نمونه بیماری سرویتی که خطری آن به کودکان تهدید میکند ایمونیزاسیون میکنیم و همه اون نفرانی که با این سبب اگر با ایمونیزاسیون حاضر نشده باشند اگر فوراً باید به دکتران عائلوی خود مراجعت کنند با همون کارت ایمونیزاسیون با همون فرم شخصی میگوییم وارد کرده حتما ایمونیزاسیون خود رو قبول نماید. خب تشکر زیاد. و خب تماشابینان عزیز و ارجمند این بود یک طول چند دقیقه صحبتی ما با مهمانی برنامه محترم مجید و معرفت اسماعیلونا دیرکتوری مرکز ایمونوپروفیلاکتیکی شهر بوستان. چون یک صحبتی بود معلم باور دارم که تماشابینان عزیز ما در این طول چند دقیقه از هر یک تفسیه های شما گویم برای خود یک معلومات ضروری گرفتند و اگر اندیشه داشتند چون
فرزند خود را گویم از گذرانیدن این دور گرفته باشند، باور دارم که از این فکرشان برمیگردند و فرزند خود را گویم به انا همون گویم دختران عائلوی در وقت و ساعت و مهلتی که معین می شود حتما میبرند تا اونی که از انا همون هر یک ایم گرفتن فرزندشان بیرون نمانده باشد. بینندگان عزیز، با امید سربلندی و خانه آبادی هر یک شما تا دیداری دیگر خداحافظی میکنیم. تن صحت و سالم باشید. خیر.